pringki umat jingkemen bat jingsau sarong halokanam bat kaburam balawan ra na kakong Margaret Pathau na umsning kabla khurru ya katak maksiar na kalempung ya kun kiti balatip kum ka World Arm Wrestling Championship araja R4R kabla long dangshen ha Antalya Turkey kipat ba jongkri boy na du kaseng KSU RBDSA umsning town dorbar ki khna school bat ki pai ba manta kisgi kilap diang borom ya kate ke longkme bat ka kanhon kabla banishim menta ha kate ke lempung kebelawan poi menta kisgi shaka jala ya kate ke jing pediang borom lasdang nadu kat lengsuin ha Guwahati balalai ban pediang borom da ka Meghalaya Arm Wrestling Association bat nakatnat yele kai ke jala bot da ka jing pediang borom ka KSU hanong po ka RBDSA ha umsning nong tumai bat kumju ka jing pediang ka baphu bapeng da ka umsning town dorbar ha umsning town nadu ki kena school bat ki pai ba ki balakan hoi marsin poi kitei ki nong yele kai ha umsning Kumman chupin pau baka kong Margaret Pathau no umsning Rivoy district kalalik ban mi khmat ye kari India ha kalempung 43rd World Arm Wrestling Championship 2022 ha Antalya Turkey kalalong kala do ha kaperthai hadin bakalala ban penlim no ya ka Santos Anna nari Brazil ban khuri ya ka takma ksiar na katei kalempung ha ka kadan master class women 60 kg left hand category but kumjoru ha ka takma rupa ha ka right hand Nalo kate ka long kimi ki weipat ki bala khori ka takma na ka lempung ki kentup ya ka kong Angel Mary Khunsim milim omlong ka bala khori ka takma nong ha ka hnriupo kg women's class badu Alexander Lendo ubalayo ban khori ka takma nong ha ka 80 kg men senior balayo ban pediang burom lang ha ka te ka sngi pat kumjo ki weipat ki bam shemla khurta kamaru Kong be jongi pilawan rasya ka buram ka bakraw ka snong jongi barok away bat ya ka jalahi barok away Bat ika India jongi barok away. Bat haka pertai barok away. Ngasngaw ban ong tong in ay ka jing tapti ka bajam nakabenta jongi kong Margaret Pathau. Napanpaw ka jing so kumen ya ginegi. Kun be jongi ki samla ki ba lalet ban shimatalang ki ba lawra ka jing job iway ngatip ikong Angel Mary Sim. Tapti na banta jongi no. Bangai kasnong na jang baki pediang niya nga kadning wat kakrong kadning ki pagkakiyan nakatanta pala ay burom yang nga ba yang ilang baro expongat ngadap na kajing sukuman ka bakraw ngamdang kantin siya panang nakumay pat na magpiik pala diya nga kamtam ka omsning ibaro kaway kirang basnong kikuan samla jang ka sports kilong kami kihat kibaret baro ngam nganum nyaw yuno irang basnong badan buram jongi ya ichaman ni balong kuram jonga bat baro ki riwot kirang basnong jang ka omsning belum ni baro kaway jang ka taon darbang ngadap na kajing sukuman ka bakraw pila pindan buram hado kadni ngam ju syang nuru ki gold medalist kin yokat kani ka buram nado nong po nado Guwahati kilawan syaw yangi nila sya pendan buram hanong po haki KSU bat ka kinne nong ki NGO ba per nila sya pendan buram hangte ha nong tumai RBDSA mentapat hangni hasnong kelum nang baro hi na kasnong hi ngadap ta kajing so kumen ka bakraw bat nga ay ka jing ku ka jing doi kasnong hi baro ka way bakin bodi ka ni ka nuksa ya ka banga laya dinti publay si bon ngo kasnong omsning ublay nang ya ku hi baro Kong yang ay ko program kajing so mo show na real smart caring hi baro asipong na do mangilit ni pat ado bangilawan ka Par ngapan pa ko jing so kumen ka bakraw ban ay ka buram ru na ka batta kini seng bahalang baper KSU RBDSA to ibray hi barok ka way kilong kamilong pa jigi para alay yale kay lang kilong bash nang nakajong district ibala I'm in CM yung bangin lechon touch day hadu bangin yo yung so ka job yang ay ka buram hi baro ki lapriam buram ni kani kasi bat ni dak ka jing so kumen ka bakraw oi kani kala dai ka kajing ang nuot ka jong ala ang kusan snem men shua ray
teng ngo kumbakan salip no kading ya kani gijing siang jangai kani gijing lekai hendrai habang adon ilok iba ai men sim yang coach uba don ringkat bat nga bat ki hinmen ki para ki me ki pa ki jonga bat ki parolok ki para jor kam tam jong ka snong sning hi barok away ki bala bat jong ka ribhai hi barok away ki bala ai men sim yang abang to seprang kami yang kading sesian ka do no jonga bangan ni khoni kani ka world championship ka balong Turkey antela haka katlai ka rek hadu aku asrek tinga ai ka buram show play kini ki baro na marka de jing pinya start ka jong play Kamtam amar ngi libat ya kani ka district sport apo jong kani ka district riboy e maria yo ya ka jing tim ngila kemen ban ngila mut hero ban le kano ka kenja felicitation na ka banta kani ka kong Magret Patau. Ya ka juga por ngitip ru ba kidon pedi players ki bewan lang. Tenre bangin le tangi marwe ru misngo kumno. Magbaro kani ka digalati ka gateway ka bapiwan na gawati. Yung habangi pediang lang ya baro. Mangiyang na ka banta ka district bangi pediang lang ki baro papila ai nam tu ai burom. Ya ka state ka jongi. Ya ka bridge jong trap kamtam. Namar kata kajunganra jong pi ya kani ka buram. Kamday tang ya ka district, kamday ya ka state, ndeka day ya ka ri India bro koy. Habang ayo alang ba kato ka media ngayo ba. Bawan job ng kong yung kadi from India. Mari ang India ang nok yung sukwen yung ibaro. Ngim yung kamyo ang naman yung gold. Adu ka level yung international. Kudo sibun, ya kong Margaret, ya piki tim baro, ya hindi kong buwan balayro, ngamtit terteng ya baro, tam hindi lawan ra ka buram yung ibaro. Hakni kasni kapor ka fibu ingi long sibeje ngila ya abang ta kiba bun kid khot ngi kimpat koy namar ngila pemang ya kapor sibeje ngil namar bang ngila idon lupang ne ngila sutunat ngila yo piang ye pila dang idon tang keto kan ngodro kade ngila kit kli na ka banta ka RBDS e baro bat na ka banta jong district baro kublay sibun kublay unkar kuyo pi pinangla penang kiu saprang haka jingla kai kamtam haka arm wrestling kapapidon kan ka interest panila kai kublay no kerkuy pi kublay sibun Panpau kajing sukumen sikadai adian ba kirang ba kitai ya bukti napo kane kabri nyotrap jungi kiblayo manra ya kanam du kanam nama du kajing job kawaya ilawan manisi mentana tene napo kari Turki dekada nak yang jungi kesang isau ba ngimla klam dai kublai nadu ki dong isi menta barfat ki bai lek isi menta saktai kacaka nadu ki nong yalam ki nong punya ki nong pet nong mi perman iki kakunun ka jongki ki balek isi menta barhadu nasngi ki bala bronra ya kana makaburom ya kari kisi ki jongi mat kumjoro ya krin dia berhuai berdedi ki sama ki longkumi ki hap ki beret bat ki Rurung ba ki bedan ya kamensim banyalam yaki bat ki kumjuro yaki ki blami smart bandek bansi menta ndrai ha kada ngi menta ki kam on pai da kana jing kli ndrai ki on pai rangkat uso watiang bagi layo ban kai uso ka jing job na kalian ngi kasang nyim don ai ban ai dane ban ai kita ki ai bingin siu ka jing wana upi ka nam ko brom ya kali bujai buru jungi ndrai kumujule na por ba ka kesuhi kam jula nglat ya ki pardo prasam ki blami sapo kajla kajungi belet isi mentafat siwai ki jaga bat kumjuro kan ra nam berabura mi ribi jungi ndrai ngi jupulang di jilang belungkat bat kumjuro ka jingai mensim yaki no ki kunhun ki bami bani isi mentah siwai pat ki jaga de championship Turkey la yo ban kickbox yang ki shop kin lek ndrai hakaju de sipat tolong kasi ba keban yangi ki jak bro kawai kamtam napdeng senrang gan nyomut balik ni khmat nakane ka jala juni bat laingut ikin thai ju sarang galong ba nakine ki stongut boro laingut kirawan ra ya ka medal ladu ikong Magret Patau anta ikong Angel Mary Milim mlong bari Alexander Lingdo rawan ra ya ka medal nakane ka championship Allah ko Turkey so sarang kum kajak benreu kum ka KSU hi nak por ni ai min sem pi bat pinang yai tres to manwan ra ya kanam ngoburom ni kajak benreu ni bahasa ikun samla jongi kade kari jongi kidai sya kita betul sap ngaliak kesang ni ngimla pada dapat pau kecing songo jadi tres tom jongi menra pada burom ya ka ri ucai bro
borok kawai tak ada kepor ikut borom dia yang kini ki samla borok balik nikmat yang kecela kamtam yang kini langut lawan ra yang kini dah